juni kibaladam kiti ban yarap yangi na kabenta kaniga cingnya seng jungi nata na kabenta iba thaba na kabenta iba commander Shampliang ngakarpat ikini kilurang ba banwan syakmat ban pediang ya kini kicing ais ba barit bat bai jongi to kublai shibun ya kilong kemi bat epi iba Barnabas namba iba li thaba nata iba commander Shampliang ini ai kicing thapti ka bajam na ka benta ka jing subur ka jingki kublai shi hajamu ya kiramba baro ki badanak den juni bat ndani ladep nani ngakarpat langi piba ro kami bam jahang te pohol kublai shi bol kalau kami nak bata kebapitir di kalenda nada kami paru dan toki kelam kerku sabhati di kita dan bum kerku ya lele kini kesam abapi dua step kelam kerku kita nado kalenda juga isisro Diary Bible sabhai tip nak banta junan kam ki kisam Diary Bible ki kalendar judasis ki kalendar jo kilam kimi sabhai tilam banjarab dam kilam kimi barkujo to ki kalam bapin bo kerku yin asam aba bidwai step te sakar ku ki jampi te dikta ki kalam han fine Snobha kinogit kam jong ka Women Commission banwan han yakmat baron nyongot but I President jong ka host parish ikong banrilin Thank you so much, our dearest women from Itanagar, for the beautiful gift. Menta, ngidon kacing leburom yakiru, namarkin salendo masendap kane kamas pokoi hadin kacing bamja. Tingiru na kaliang ka Women Commission ngin saai cingai sobhayaki. Smoba ki record jong ka Women Commission banwan hanekmat. We would like to invite our Itanagar women friends to come forward for the felicitation from our diocese. Let us give them a round of applause. Round of applause. Tungin thakti jam. So thank you so much, dear friends from Itanagar.
Diocese. Your presence, your fellowship and commitment have been a true blessing to this convention. Thank you so much. We wish you safe journey. Kubleshun Bishop dari Kilindo bayi jungi kibalay sanram lang bani hakani kapor bani le ini program balingkod. Ngadai ikong Ebristar tong na kaparis mawet ngadai iwei 10 resource person jong kanong Strain Diocese ti ni-share ya kaneka program ha kaneka por janmit ringkat kan iwei iparalok jong ahang ni Kung UC biawannya. Ada joint treasurer jongka Women Commission ng Strain Diocese. Temanta hadin kajing mani jungi oblay hadin ki program ki bapher bangila pendap hakne ki arsngi insadon ki program ki ba lingkon tengas ngo bhaban khore piway ngo bhaban yesha batngi hakne ka por bania don rangkat batngi hakne ka program tegi program kin salong kumne harum kabaring kong insadon ka welcome speech la nega jingkran pedang ngobha na ikong Selina Soko. Nangta kabaar insadon ka jingruay na ka host parish. Kabalay insadon ka jingle burom yakilindo. Yakiway padrengkat ru pat kinongkit ka marem jongga SKKND wat ka Women Commission. Ka program ka basaw, kinsayo ka special item na ka Rengdem Parish. Ka program ka basan, kinsayo ay kajing shot na ka host parish. Ka program ka bandrew, kinsayo kajing sampray si Ginongjo, ha ka extempo speech, bat ka Bible fancy dress. Haga kerteng jong ka Women Commission jong anong Strain Diocese nga priang subhay pi Bishop Reverend Bishop Ben Marwin haga ni janmi jong kaneka program le burom le kamen jongi haga ni janmi nga priang subha ya baro ki fathers and sisters ki badadlang haga ni janmi. I welcome all the fathers and sisters present here today. Ngapriang subharu yaki pastor kita menbasan bat kinong yalam niam baro ki balaya don lang bat ni ha kani kapor. Ngapriang subha khamtam yaki MLA ba e jungi ki bala ai ya kapor ba kordor jungki panyadon lang bat ni menta kasni. Ngapriang subharo ya baro ki special invitees baro klem jer kerteng. Ngapriang subharo ya ki long kami balawan na Shillong Diocese ki baladon lang bat ni nadu menem step hakapor mas bakur. Kham kerpang e yaphi ki pa rungai baro jong ar pusau tuli ki parish ki balawan bania don lang bani mentakasni nado kilong kpa kilong kimi ki khon samla kenthai bachinrang bat ki he barit baro ki badon hangni.
kerteng juga gede ikong Evelyn Therniam ngade iwe ni kita resource person juga gede sis ngade na parish Ramblang. Kacan miut ka masuk bat ka komen ipi baro iwe paiwe nga kerte ilini meroi langkoi ngade na po sona pahar parish bat mangaru ngade iwe na kita resource person. Hagane ka por haga kerteng jongka Women Commission yang kanong Sindesis ngiyang ang ni ban perpau kejing sungu i Bishop i jungi Ifada Sylvester Nosage Spiritual Advisor jungi Ifada Alphonsus Parish Priest o Kamau Korwat Ifada Gerald Kongji Ipalalong i Resource Person jungi I Kos Ngobhai Pi Subhawan Shani Shakmat Banshim Ijing Ai Sobha na ka Women Commission kum kadak jong jing sungu ya jing adon benta jong pi ya jing sakhi jong pi ha kane ka si ka bakrau jungi ha kane ka lempung ba jong kilong kumi jong kanong Sindesis nga khos ng high conscience for the car ibade president jong Women Commission ban ai gini jing ai sobha nga karpai ki para lokwi bangin ai jing thapti ban perpau jing sungu jongi ya giji adon bentalang jungi bahalo jungi ha kane kalempung ke bakrau jungi tagin petang giji thapti Kublai Jibori Bishop Jungi, Father Sylvester, Father Alphonsus, Father Gerald Kongji, to blay nang kerku epi, unang pen nang IP jingko jingkia, baik pinala bantrai gikam jongpi, ya commission jongpi. Ngakos ngabharu iki Father, ma benga bangla bertip kerteng lut, bapi daya sa haganeka cultural program. Sobha Father baro sa sangut nendrungut yawan lang sini sa podium banshim iji ai sobha jong ka Women Commission kum kadak jong jing sungu yang jing don kti jong pi hagane ka lempung jongi para long kumi sobha ira jing thapti ye ki bangalor jongi ki bayai pen singa ni ki bayai senran ni kadno kalong sisa ka buram ka bakrau bagi adan benta beni nakapol sakapol to blay nakarku epi yegi kam jong pi bapinala bantrai bha shu ha ki parish ki bapinal trai mentang jungi ban mare balai nga ngamla ban mare ngin yas dang nadola syai bangin mare kito ki ba om bang akiu bipi bat sini sadulu khot ki jengpang BP bat sini lagani mare ko mi kong komon ki kon jong kong komon sobha banwan priang e kani jeng ai sobha President jong ka Mau Thong Parish o i kong kon jong kong komon lawan mare ko mi mei Kublai Jibun kong nakabenta ka jing sim kia jong pi yalai jong imei pilawan sim bentai kadeka ka jing ais ngobha dapi poi hayeng sayat hu lem bangilak kwilanti ka jing don rekat jong pi Kublai Jibun Kublai Sejarmo Kublai pi baro Haga kerteng jong ka Women Commission jong ka Nong Stein Diocese ngikwa ban ai ngobha ijing ai ibaret ya kilong kami kibalaket ha ka Women Commission nadu ka basrang jong senam arhajar khanriu hadu mensyam senam kibala e kani kam ban hagini kisnam kibala adam kikini kidai kita kinong maisra ladam dai naki nginginem long kembangilong mentah maki kibala sedang nadu kembangi puli abikedima bala sedang na doa bandro hakaselat ni mentang ilai thok ha mobile ma di nga khot ngobha ye kini kilong kami
kibala treshi tom hadu kata-kata bakin wan shani shakhmat ban shim yi jing ais ngobha kiba mangi kiba de kipara baret jongpi na ka women commission nong Stein Diocese kiba danya bat ikan kamenta ngin ayapi kum kada kajing iet kum kada kajing sngongu bat kaburam kabangi ayapi dengan conscious dan mentai kini kikerteng ngobha ban wan shani shakhmat i kong Selina Kong Selina Shangpliang, Kong Magdalene Kharbani, Sogobhanang Wan Shakman, Matilda Marwen, Thapti Mopeda, Florentina Jarwa, Mersha Yaupniau, Martina Therniang, Celestina Kharjarin, Rofina Khardosau, Rupamon Marwen, Ladaki Don Hangis Ngobhaban Wan Shakhman, Angelina Lindo, Natalina Marwen, Kentiolang Mary Nongsi, Bat Ikong Caroline Rambai. Tikini kikerteng gibanga ngadang syukat mentas Ngobhaban Wan Shakhman. But if ada sil nta insa aya ka token of love nakaliang jong ka women commission siya pibaro kibala trish tom Matilda Marwen, Matilda Marwen, Florentina Jarwa, Mersha Yaupniau, Martina Therniang, Celestina Kharjarin, Rofina Khardosau, Rupamon Marwen, Angelina Lindo, Natalina Marwen, Kentiulen Mary Nongsi, badi kong Caroline kimla bandan lang hangi bangi menta tikublay shibun ngin ya shandor lang haway. Marang jok marang na ikal jok achu mi
진원 난거 스키 안줘 Stage ha kinong shot kiba Fabreo.
hai percang dia cuma chat no la step senam ha la step senam dia kendu la sekolah hai sia chat no saji di kublai sibon ya ki happy barit bat ki kun samla jong ka paris mau kerwat ha ka ba phi phila ai ya ka program ka internet na ka banta jungi ha ka ba ki khat jungi iwei pe wei ni la sngob ha bat ni la phai baro shapi Women Commission, that is Longstone. Napun benang berdor batun kebaat huwei kan salong Hanong Juri Parish. Niaiti mencang atiu kikam ya lama bat ya cross.